ntibikiri inkuru yewe inkuru yabaye impamo ahangaha ku mupaka w'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Ni amasasu ari kumvikana, ni ibitwaro karahabutaka ndetse n'ibifaru biri kugenda bicacara muri uyu mugoroba, dore ko amasasu nyuma yo kuvuga haje kugenda hagira byinshi bigenda bitangazwa ndetse n'ingamba zikaba zahise zitangirwa gufatwa, yaba ku ruhande rw'igisirikare cy'u Rwanda RDF gikomeje kugenda gitangaza ko igihe icyo ari cyo cyose umutwe wa FDLR wabasha kwinjira, cyangwa se abasirikare b'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bakomeza ubushotoranyi ku gihugu cy'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda zigomba guhita zikora inshingano zarwo. Nkuko umugaba w'ikirenga ingabo z'u Rwanda yaje kugenda atangaza ko ntawe bazigera basaba uburenganzira ubwo ari bwo bwose bwo kurinda u Rwanda cyangwa se kurinda ubusugire bw'u Rwanda, dore ko bazakora igikwiye kandi cya nyacyo. Ubu rero bikaba ari byo byitezwe mu gihe igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo baba bakomeje ubushotoranyi cyane. Ni mu gihe ahangaha rero ni operasiyo ikomeye cyane yaje kugenda ikorwa n'ingabo z'u Rwanda RDF ku mupaka w'u Rwanda, ubwo zariho zisekiwa cyangwa zishaka bamwe mu bagabo bakomeje kugenda bitwikira bakaza bakarasa mu gihugu cy'u Rwanda. Yemwe ubu hakaba hari byinshi biri kugenda bitangazwa cyangwa se bisohoka muri uyu mugoroba. Ni ingabo z'u Rwanda RDF ziri kugenda zivuga ko zaba zamaze kugenda zigera mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, yemwe dore ko ari operasiyo iri kugenda itangazwa. Yemwe ese waba wamenye ko amakamyo menshi agera muri 5 yaba ari havugwa ko ngo ari ingabo z'u Rwanda yaba yamaze kugera muri za Rucuro? Ibi nibyo tugiye kugenda tugarukaho. Ni umutwe wa M23 bivuga ko ufashwa n'ingabo z'u Rwanda RDF. Yese ibi byaba ari ukuri, dore ko hari gihamya kiri kugenda gisohoka ko haba hari amashusho yandi mashyashya yaba yagiye agarukaho avuga ko ngo ingabo z'u Rwanda zaba ziri mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Turi buze kugenda tubigarukaho. Minisitiri w'intebe w'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, yemwe se waba wamenye ko yabagiye kwegura? Araza kugenda umenya impamvu uyu minisitiri w'intebe yaba ariho agerwa intorezo ngo abashe kuba yakwegura ku mirimo yiwe ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari uyu nguyu rero. Ubu operasiyo ikomeye cyane yaje kugenda ikorwa, ikaba imaze kugenda ibohoza abatari bakeya ahangaha mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko ikaba ari na operasiyo yaje kugenda isigamo abasirikare benshi cyane bari kugenda bapfa, ndetse yemwe ubu igihugu kikaba kiri kugenda cyishimira aba basirikare, ndetse ni operasiyo karahabutaka yaje kugenda ikorwa. Nyemerera rero ureba ahantu handitse ijambo subscribe, tugende tubana 5 kuri 5 mu makuru yacu, ndetse nimba nawe utaranayikora nyaruka nyaboneka ugende uyikandaho, dore ko iyo wakanze subscribe bitworohera bikaba n'iby'agaciro kubona ko ibyo turi gukora bigenda bigera kuri benshi muri rusange. Ni operasiyo ikomeye cyane. Ni amasasu 18 yaje kugenda avuga ku butaka bw'u Rwanda kuva ku munsi w'ejo. Ni ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo hongeye kugenda humvikana aya masasu y'urufaya agera kuri 18. Ni amasasu atarigize agira uwafata, ariko umwe mu bakapiteni b'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo akaba yaje kugenda atabwa cyangwa se atwarwa mu maboko cyangwa se biguru nkana, aho yari ariho arasura urufaya mu Rwanda. Nta yindi mpamvu rero yaba yatumye ibingibi bigenda biba, ngo ni ubwoba bukomeye cyane abasirikare b'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bari bafite kubera ingabo z'u Rwanda ubwo bari bakimara kurasa amasasu y'urufaya mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo aya masasu yaje kuba nta muntu n'umwe yakomerekeje, ndetse nta n'umuntu n'umwe wigize uhungabana ku bw'aya masasu. Ni ingabo z'u Rwanda RDF zikomeza kugenda zicunga umutekano w'abanyarwanda ndetse n'abaturage, cyane cyane hano ku mupaka w'u Rwanda Rubavu. Yemwe dore ko ari byinshi biri kugenda bitangazwa. Ubu amakuru rero atugeraho ni amakuru yemeza ndetse akanacunga ndetse akanashimangira ko ingabo z'u Rwanda RDF ku mupaka w'u Rwanda na Rubavu, yemwe na Rusizi, haba hamaze kugenda hacungirwa cyangwa se hongerwa reinforcement. Ubwo ni ingabo nyinshi kabuhariwe ndetse n'ibikoresho bitegura kurinda umutekano w'abanyarwanda muri rusange ndetse n'ubusugire bwabo, nk'uko ingabo z'u Rwanda RDF zagiye zibyiyemeza.
ni mu gihe kandi usanga ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo ku mupaka zikomeje kugenda zireba urunono, yemwe zireba yuko ngo zabonaho zabasha kugenda zipfumurira ngo zibashe kugenda zakinjira mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ingabo z'u Rwanda zikaba nazo ziri tayari. Ni amakuru akomeza kugenda acicikana, yemwe dore ko ubu ngubu bamwe mu bayobozi b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baba bari kugenda batangaza ko ingabo z'u Rwanda RDF zidasiba kugenda zinjira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba bije nyuma yaho rero hongeye gusohoka andi makuru yemeza ndetse akanashimangira ko ingabo z'u Rwanda zongeye gufotorerwa muri za Rucuro, amamodoka atwaye abasirikare ngo baje kugenda bafatwa na za drone bari kwerekeza mu gihugu, ndetse aho ngo bareho bagana mu birindiro umutwe wa M23 wagiye ufata. Ni kenshi cyane usanga ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihugu cy'u Rwanda gikomeza kugenda gishinjwa yuko cyaba kiri inyuma y'umutwe wa M23. Ni mu gihe ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abayobozi ba leta ya Kigali bagenda batangaza ko ntaho bahuriye n'ibi byose, kandi babona ko nta nyungu n'imwe yaba ihari yo kuba bakivanga muri politike y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Isaha n'isaha abategetsi b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda batega iminsi ndetse banateguza u Rwanda ko bazakora operasiyo ikomeye cyane karahabutaka. Iyi operasiyo ikaba ari operasiyo izagenda ituma abaturage b'u Rwanda bazagenda bamenya cyangwa se bazamura amadarapo. Ni mu gihe abategetsi b'u Rwanda bo bavuga ko nta na kimwe cyabasha kugenda gihungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Ni mu gihe ku rundi ruhande abo hakurya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda batangaza ko isaha n'isaha bazarasa i Kigali bakabasha kugenda bakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse yemwe ngo bakagenda bagira bwishi bagenda basigaho, aho bazaba bafatanyije n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda. Ibi rero bikaba bifitanye ishingiro no kuba igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihoza ibirego ku gihugu cy'u Rwanda. Minisitiri arateganywaho kwegura dore ko yaje kugenda abisabwa ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urubyiruko rwarakariye minisitiri w'urubyiruko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba bije nyuma yo gusubika inama y'abayobozi b'urubyiruko rwo muri Afurika yitabiriwe n'ibihugu bigera kuri 30 i Kinshasa. Iyi nama yaje gusubikwa ku munsi yari gutangiriraho bishyuye amahoteli, ibiryo n'ibindi, ariko amaherezo itangazo rigeneye abanyamakuru ryahagaritse byose. Ku isaha ya saa 3 za mu gitondo cyo kuri uyu wa 29 Kanama, iri tangazo rigenewe abanyamakuru rivuye mu biro bya Noel Oyeganato, minisitiri w'urubyiruko, yimuye inama y'abaperezida w'urubyiruko rwo muri Afurika ku yindi tariki itaratangajwe. Itangazamakuru ryo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rivuga ko abantu bose batangaye bitera uburakari, cyane cyane urubyiruko. Benshi basaba ko minisitiri yegura ako kanya kuko bo ni gukoza isoni igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama yagombaga kubera mu nyubako ya Centre de Finance de Kinshasa isubikwa. Nta mpamvu minisiteri ivuga ko irimo gukora ibishoboka kugira ngo ikorwe vuba. Ikibazo ninde uzishyura amafaranga yatanzwe n'aba bari bitabiriye iyi nama, kikaba ari kimwe mu bibazo bikomeje kugenda biba indorabahizi ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba ari ingufu nkeya zikomeza kugenda ziyongerwa, ndetse yemwe n'abarwanya ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi nabo bafatanyije bakomeza kugenda bamwotsaho igitutu kubera ibi bikorwa, ndetse na bamwe mu bafatanyije nawe kugenda batwara guverinoma y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo badasiba kugenda bakora amarorerwa, ari nabyo bivuga ko bikomeza kugenda biha urwuho bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'uyu mugabo Perezida Fashi. UPDF muri operasiyo ikomeye cyane yiswe Suja.
Igisirikare cya Uganda UPDF cyatangaje ko binyuze mu bikorwa cyiswe Operation Suja ifatanyije n'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bamaze kugaruza imbohe zirenga 100 zari zaragaruriwe n'inyeshyamba za EDF. Iyi ni operasiyo imaze hafi imyaka 3 izi ngabo z'impande zombi zitangiye ibi bikorwa bya gisirikare bihuriweho mu kurwanya uyu mutwe witwaje intwaro. Uyu mutwe wa EDF usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda ukorera mu burasirazuba bwa Kongo, aho umaze kuyogoza abaturage ndetse bamwe bakaba bicwa abandi bakaba barahunze. Igisirikare cya Uganda kivuga ko ifungwa zirenga 100 zabohojwe kuva iyo gahunda itangiye. General Felix Kayijule, umuvugizi w'igisirikare cya Uganda, yatangarije ijwi rya Amerika ko hari byinshi bamaze kugeraho birimo guca intege EDF no kubohora abagizwe cyangwa se abagizwe imbohe. Ingabo za Uganda zivuga ko nubwo rimwe na rimwe abarwanyi ba EDF bagaragara mu bitero ku butaka bwa Uganda, hari benshi bishwe bagiye bicwa abandi bagafatwa mpiri. Umutwe wa EDF ukunzwe kwibasira ibice bitandukanye byo mu ntara ya Ituri, umaze imyaka 20 ukorera mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Amerika yashyizeho ku rutonde rw'uyu mutwe nk'uko uyu mutwe ari uw'iterabwoba nk'uko byakunze kugenda bitangazwa n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka ngushimire kandi yemwe gusabe wowe muntu wakanze subscribe, ndetse nimba nawe utaranayikanda nyaruka ureba hano handitse ijambo subscribe ugenda urikandaho, tujye tubana 5 kuri 5 mu makuru yacu agiye agezweho, yaba aya hano mu Rwanda ndetse nayo hanze y'u Rwanda.